Assalamualaikum saudara lun yang belum digampung hina ulama, yang ikan ada kana praumbang ngaitaan gulung udah kehana. Nyan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna. Beka jahina dika hai lutong bitaan gulung udah kehana. Hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggong inang grolua menyana behe kawa u gampong merempak langsung ngan jenderal muda. Nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupah mesakit hati ngan jantung yang kidong ku di ngehabah menyaku dumehan ku bi ampun menyaku dumehan ku bi ampun kulayu bak punggung kudet marujon ba anu mata mangat karasa daun ijakrong. Doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci kegada ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci kegada pegah drohayu lahe mesarung hanlut ngan rincong kebai senjata menya dengan kehana puak embong kelayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na degah menya ulama sidhan gebala sayang kekah mebek binasa nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah hai daun Buddha nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah kata un Buddha oh no memada pantun lon kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jalake mea segolam dikah berada merega ba abu mudi jalake mea segolam dikah berada